Smo vani. Bok. Evo nas, najviše volim kad mi kažu vani smo. Dobar dan i dobrodošli u još jedan live stream iz A1 virtualnog shopa. Ja sam Dario, pozdrav svima vama na Facebooku i YouTubeu koji nas gledate. Ovo je kolega Marin. Bok Marine. Bok Dario, kako si? Pa evo, ja sam dobar. Čekaj, kako su prošli blagdani? Pa za mene osobno su prošli odlično. Znači disao si odmor, disanje, hrana, znate kako to ide? Sjećam se u maglu. Nadam se da su i vama blagdani prošli dobro. Danas smo ovdje da... Zašto smo danas ovdje? Malo ti priče, već mi se grlo usušilo. Danas smo ovdje u biti da predstavimo jedan uređaj. Tada, ovog mladića ovdje. Tako je, baš to što si rekao, mladić je novi na tržištu, tako da radi se o Samsung Galaxy Tab A8. Ali o tom možemo i nešto kasnije. Imat ćete ga priliku osvojiti, samo pratite cijelo vrijeme, slušajte. Ja bih volio da prvo malo obiđemo ovaj naš virtualni svijet u kojem smo ponovno, mislim često smo sad već ovdje. Često. Već poznam tu kolegu po imenu, da, agente vaše sve, tako da. Dosta često smo tu, ali vjerujem da ima korisnika i gledatelja koji nas prvi put gledaju u biti i sad prvi put prate ovo. Kako dođemo tu točno. Ali u biti je stvar je vrlo jednostavna, jednim klikom. Znači, otvorite A1 stranicu, vidjet ćete sa strane balončić na kojem će biti slika agenta, našeg savjetnika, kliknete na njega, upišete se. Možeš odabrati agenta? Ne može. Znači random je ono, kog dobiš. Mislim da to ne bi bilo fair da možeš. Znaš ono ko kad ideš u video igricu pa imaš onak po slikama kao s njom ću. Da, ali svi su dovoljno kvalitetni, tako da ono ne moraš iskreno znaš ni gledat ja bi sad ovog. Nekad želiš čuti topli ženski glas, nekad želiš muški. Ali dobro, sad smo otišli previše u stranu. Znači u principu u A1 virtual shopu smo. Tu dođete tako što odete na web od A1, kliknete tamo balončić i tu se onda može zapravo sve odraditi, jel? Pa upravo to, upišeš broj, dobiješ poziv, vidjet ćeš sve kao da si došao u pravu poslovnicu. Znači vidjet ćeš i našeg savjetnika, uređaj koji te zanima, znači apsolutno sve što te zanima i što možeš vidjeti u poslovnici. Samo nećeš trošiti noge. Upravo to. I možeš ono doslovno doma ležati na kauču i onak reći ja bi sad mogao nešto pogledati, nešto me interesira, ne moram nigdje ići, mogu sve iz udobnosti svog doma. I ono što je najvažnije, u biti ti se ne moraš ni brinuti da ćemo mi tebe vidjeti. Znači stvarno možeš ono u bilo kakvim izdanjima upravo to biti. I pristupiti nam i vrlo jednostavno riješiš bilo koji svoj upit, bilo koju nedoumicu možda ako imaš da bi se odlučio za ovaj ili onaj uređaj. Naši savjetnici ti pomognu, tako da. To je zapravo super rješenje, znaš ono situaciju mladost, ljenost, ne da mi se dignuti iz kreveta i onda kao a trebao bi obaviti neke stvari i želiš na primjer novi mobitel i onda samo hej, gdje si Grgure? Upravo to, evo taman kolega Grgur razgovara, možda dobije takav neki upit. Gdje si Grgure? Ali ono, stvar je i može biti tako, a može biti ono da trenutno nešto obavljaš i opet nećeš ono fizički biti istovremeno na dva mjesta i jednostavno ono, ok, sad sam tu, a u biti mogu ovo virtualno obavljati. Da, to mi se sviđa, da ne trošimo vrijeme neko na te neke stvari koje se mogu riješiti na brzinu i online. Milina. I jednostavno. Znači jako brzo, jednostavno i fora. Riješim tarife, riješim mobitele. Apsolutno što god te zanima. Super, to smo ponovili gradivo i za sve vas koji ste prvi put ovdje, ali ja bi sada pređemo natrag na ovog mladića ovdje kojeg smo danas odlučili predstaviti. Posebno sam uzbuđen zato što ja imam isti takav. Evo ga, onda ćeš nam ti moći reći svoje iskustvo s njime. Ne, ja želim da ti profesionalnije to sve objasniš, ali moj isti takav, baš fora. Mislim, dobar je, to ću reći. Stvarno, evo, dobar je i dolazi, ono što se meni osobno sviđa, to je da je full jednostavan dizajn kutije. Opet nekak te privlači. Manje je više. Da, to si dobro rekao. Tako da evo, možemo otvoriti tu našu lijepu kutiju, oprezno. I evo kad se sjetim dok je bio ovak nov. A nije to bilo tako davno. Prije tipa 2-3 mjeseca ga možda imam, čini mi se, tak nešto. Tak ne, pa kažeš mladiće, znači tek je došao na tržište, tako da ono. Dobro, da. Evo ga dolazi u fotrolici, malo sam zapeo. Hoćeš da ti ja pokažem? Evo, pomogni mi ti, molim te. Imaš ovdje kokoverta ti je vidio. Bravo, hvala ti. Vidi se da si iskusan i da ga imaš ovoga, tako da si prošao sve to.
Vidjet ćete da je isti kod Darijov, samo što je Darijov si nabavio i fotrolicu. A ovaj nema prašine moje, već prašnjavi su korišteni sve što. Ono ima packe od prsiju i to. Da, ovaj je stvarno čisti nov. Lijepog je dizajna, kao što možete vidjeti u biti slim je, tako je. Njega nisu zadesili blagdani izgleda. Ili možda još nije to došlo do izražaja. Bomo vidjeli, ali ono što je svakako super je i kod dizajna ima jako veliki ekran, to je 10,5 inča je ekran, što znači da bez problema možeš fleksibilno gledati bilo koju seriju ili nešto, ono kako gledaš tipa na mobitelu i na kauču ili u krevetu di god. I ono kako se okrećeš sad... Mrzim taj trend gledanja serija na mobitelima, zato mi je super da ima tablet. Upravo to. Dobro, ja sam ga više nekako zbog podcasta, Netflixa i ovih TED Talkova, ali jako mi puno koristi na poslu, jer znaš tipa stavim si ga, nariknem si ga tamo na mix pultu, na radiju i samo jedan click away, otvori se Google Maps, a gužva je tu i tu, ne idi tamo i tako. Upravo to, a i velike ekrani i možeš sve jasno vidjeti, a ne ono na mobitelu pa znaš pa moraš zoomati ili nešto, tu ti sve stvarno jasno i možeš sve vrlo jednostavno pristupiti svemu i vidjeti realno. Sviđa mi se dimenzija ekrana zato što razmišljao sam i o malo većem, ali nekako je ovo je tako praktično ko bilježnica, ne znam, čim imaš veći, već imaš ploču. Pa realno, da, realno ovo je rezolucija je super, tako da, idealno. Taman negdje 10,5 inča je ono što je super stvar kod njega. Ima tu i još puno stvari koje vjerujem da zanima naše gledatelje. Aha, u prijevodu Dario, ajde malo sad tiho. Pa nije to tako, možeš ti pričati. Meni je ugodno pričati tako da bez problema možemo i nastaviti, ali evo, da im malo i predočimo o čemu se tu radi u biti. Ima i kameru. Znam da dosta korisnika ne koristi kamere na tabletima, da za to imaju mobitel ili svašta nešto. Ja ne znam jesam jednom, evo baš ću pogledati ili imam išta slikano. Možeš ju iskušati. Imaš 2 kamere. Ne, samo želim uopće vidjeti, da li sad pričati, ja samo želim, jesam išta slikao. Jesi išta slikao? Da. Pa ako nisi pokušaj, stvarno je za tablet čisto dovoljna i stvarno ono kvalitetna je slika, prednja 5 megapiksela, stražnja 8 megapiksela kamera. Ima neke slike nisi za javnost. Aha, onda nećemo, možemo mi slikati tu nešto i pokazati, ali evo stvarno... Hoćeš upaliti ga? Pa mislim da ne bi bilo zato što sam ja polio svoj kao pa ti imaš svoj pa... Dobre, bez brige neće ovo nekome od vas ići, ali za svaki slučaj ovoga nećemo ga paliti. Ne, kamera je skroz ok, ja mislim da za jedan tablet stvarno ne treba biti... Ajde da smiješi se! Kakva prezentacija je sad ovo? Evo ga. Stvarno kamera je odlična za tablet, tako da nemate ni s tim problema ako nešto hoćete slikati, a mobitel vam nije na dohvat ruke. A trenutno se na tabletu, slobodno slikajte. Selfie. Malo je nespretno udara selfie, ali da. Nije ko mobitel, ali ispadne dobro. Sad dobro, zavisi i do modela. Do modela. Nećemo sad o meni. Kamera je uglavnom ok. Tako. Da, ja bih rekao skroz ok, s obzirom da se s tabletom stvarno ne slika puno. Ali kakve su mu ovak performanse, osim što lijepo izgleda, ja sam primijetio kod svog da čuje se jako dobro. Upravo to, baš je zvuk lijep onak. To je ono što sam htio dodatno još napomenuti kad smo bili kod onih filmova, serija da možeš gledati. Znači dobro je jako ozvučenje, imaš 4-struki zvučnik sa Dolby tehnologijom, tako je. Znači tu stvarno, sad možemo mi to govoriti u nekim profesionalnim smjernicama, ali mislim da je full jednostavno samo reći odličan zvuk, imaš dobru dubinu na njemu, čist je, tako da to ono što nas sve obične korisnike zanima. Nećeš ni primijetiti neke druge karakteristike. Upravo to. Tako da, dobro. Znači zvuk je dobar, kamera je ok, zaslon i slika idealno. Jer šta nam još ostaje? Aha da, brzina je jako... Ono najvažnije, da, tako je. Dobro, da čujem sad to, ajde, zašto je... U biti tu ima i veze s memorijom, znači što se tiče same memorije, on ima 4 GB radne memorije. Možda će vam to ono zvučat možda malo premalo, kad gledate koliko mobiteli imaju. Ali tableti otprilike imaju tako, ono 4-6. I laptopi isto također, tako da to sam htio reći, vidiš kako je laptopi. To je više nego dovoljno za samu funkcionalnost tableta. Što se tiče memorije za spremanje, znači ove interne i sistemske, tu ima 64 GB, za spremit, ali ako ti to nije dovoljno, što vjerujem da za tablet
je više nego dovoljno, ti to možeš potvrditi iz prve ruke. Da, ne pohranjuješ puno slika ovdje, tako da dovoljno. Upravo to. Sve je na mobitelu. Koliko ti onda ono na slike 10, 12, 15, 20 gigabajta, ono kad ih tokom godina skupljaš. Joj bože ne, da sad moram to ići pročistiti, ne znam kam bi samo najlakše je ono format all. I to je to. Zaboravi. I spremiš si ih negdje. Ali ovak i ono, ako ti zafali slučajno mjesta, možeš si nadograditi sa dodatnom karticom. Ta dodatna kartica ide do 1 terabajta, što mislim da je onda stvarno i više nego dovoljno. Da, ne treba ti više. Ali dobro, zapravo skroz cool uređaj. Evo ja mogu reći svoje perspektive neke kao koji ga koristim već par mjeseci, baš je dobar. Pa je, ali evo ja ću ga malo spremit. Daj mi reci koliko baterija traje. Što baterija? Baterija traje dosta dugo. U biti on ima 7040 mAh bateriju. Što to znači u danima? Mislim, recimo, ja ga punim jednom tjedno. Ali ne mogu reći da ga koristim ko mobitel non stop, normalno tablet se zato ne koristi tako. Ali dobro, ali opet i ti ga dosta često vjerujem koristiš, kužiš. I opet ono ne moraš se brinuti da sad ću ga morat puniti svakih 3-4 sata, 5-6 ili svakih 1 do 2 dana. I ono i gledati, joj, taman bi pogledao neku seriju ili neki film koji traje 2,5 sata, nemam baterije. Ako ti se to i slučajno dogodi, ako zaboraviš tokom tih par dana napuniti bateriju, imamo brzo punjenje, to jest taj uređaj ima brzo punjenje, staviš ga, napuniš ga unutar sat vremena i ajmo dalje. To je super, to brzo punjenje je takav spas za sve. To kad su izmislili, to je najbolje na svijetu bilo. Meni je osobno to full praktično imat, nije ti ono potreban da ga moraš imati, kako bi rekao, ko mobitel, jel? Ali stvarno je praktično i ne znam, mislim si za studente, učenike možda ja na radiju kad ga koristim za tak neke bilješke i onda ih možeš u bilo kojem trenutku pročitati, ja si stavim to na pult, stalno mi je ono ispred mene, kroz šihtu. Tak si mislim nekak sada sam u školi, na satu, isto bi bilo korisno. Ono. Pa super je stvar, pogotovo tipa za studente, jer s njim možeš multitaskat u biti. Možeš si podijeliti ono, laički rečeno, ekran na 2 dijela, na lijevom pratiš, ne znam, live prezentaciju profesora, na desnom si otvoriš neke bilješke i jednostavno samo zapisuješ. Umjesto da ono, joj, di mi je sad olovka, kemijska, ova mi ne radi, joj, ovaj papir sam otvare sa strane, sve jednostavno možeš raditi. Što li izgleda ko svemirski brod, ovak sad to. I ovo se kasnije ne mreš ni snađi, di si kada je ostavio. Ovako, ono, fakat jednostavno podijeliš ekran na 2 dijela. Na lijevom gledaš prezentaciju, na desnom si zapisuješ neke novce i to je to. A kad odradiš sve što moraš odraditi, onda je lako binđaš serije, filmove i slično. Konkretno, meni je na popisu To Do, ovaj novi Batman na HBO Maxu, tako to moram... Pa to ćeš pratiti u jako velikoj kvaliteti, sigurno. Znači, već je na HBO Maxu, a još ni iz Kine izašao. Tamo sam se razmišljao ići u kino, ali neko... Sad opet se vraćamo na ovu mladost, ljenost. Mislim, nisam ljeno tići u kino. Kino je ogromno, glasno i super je, ali nekako... Ovako doma možeš na WC kad doćeš, možeš si jesti šta hoćeš, možeš si... A tu ćeš imat, nećeš naravno nećeš imat ugođaj ko u kinu, ali imat ćeš... Kako neću, ja sam čuo, baš se dobro čuje. Pa dobro se čuje, naravno, ali kažem, znaš, u kinu je baš opet neka druga stvar, ali ovo će biti sasvim dovoljno približno. Neko žvača sa strane, mljacka, priča na mobitel, to doma ne. Na mobitel snima, izlazi van o stop. Doma samo tvoje mljackanje može što izaže. Koje te ne žicira, naravno. Da. Ok, dobro, što bi još izdvojio kao prednost, kao ja možda kao korisnik nisam... Pa evo, baš se idemo ovoga malo podsjetiti. Aha, ovo su naši šalabakteri. Malo i ono, da vidimo da smo sve prošli. Ali sigurno bi napomenuo ovu jednu stvar, a to je da Samsung Galaxy A8 ima i sigurnosnu platformu. Dobro, ne znam ništa o tome. Recite mi više. Znači ima neku višestruku zaštitu. Znači ne može mu niko ništa. Jel možeš pogoditi koja je najsigurnija, ajmo to reći, utvrda, tvrđava ili objekt na svijetu? Posjeti se brzo, a znaš to negdje? Knox. Tako je. Ne znao sam, ali morao sam. Ne piše mi ovdje uopće iskreno. Tako, on ima Samsung Knox tehnologiju, znači za sigurnost, tako da ste i osigurani, imate zaštitu, tako da se ne morate brinuti za neke znači, ako mi padne, Ford Knox refundira, ne? Nije to da. Takva vrsta zaštite. Ok, ako ima nekih pitanja dodatnih u vezi ovog predivnog mladića ovdje, ja sam ga sakrio svojim šalabahterima. Ti si ga prisvojio. Ja ga čuvam. Naši agenti će vam drage volje odgovoriti na sva ta pitanja. Do njih ćete lako preko A1 Virtual Shopa, preko A1 Weba, jel' tako? Tako je. Aha, sad ćemo tako. Aha, ti se hvališ svojima... By the way, ovo ti je jako cool stvar. Za binđanje, kužiš dok radiš nešto. A, vidiš kak sam se ja pobrinuo. A znam, ali ono, kad ti nije draže biti nekak fleksibilan, znaš. Ima slobodne ruke? Da.
A dobro, to je to, vrsta fleksibilnosti. Da, pa gle, pa ne mogu jest čips i držati tablet. Pa nije ni komplicirano zadržati u jednoj ruci. Dobro, nije. Zato nije prevelik. Nije prevelik, upravo to. Ok, znači naši agenti će vam drage volje odgovoriti na neka pitanja. Ako vas nešto zanima dodatno o tome, hoćemo ponoviti još jednog gdje smo. Pa možemo, evo, za sve koji su sad trenutno uključili i možda nas nisu pratili ili ste zaboravili. Facebook, bok, YouTube. Bog svima, nadam se da ste dobro i vi proveli blagdane kao Dario i ja. Mislim, ja govorim u svoje ime, ali vjerujem da je Dario dobro. Ali na meni se vidi, to. I meni se vidi, tako da se ne moraš brinut. Pa evo, ponovit ću, nalazimo se u virtualnom shopu. Znači, to vam je pravo biti poslovnica koju možete pristupiti isključivo, kako samo ime govori, virtualnim putem. Doslovno u par klikova, to je čak bih rekao u 2-3 klika. One click away zvuči bolje. Tako je, nije one click, ali ok. Dobro, okay. Da ne kompliciramo. Ako se staviš prečicu na desktop, onda je one click away. Otvoriš si A1 stranicu, stisneš na kao prozorčić koji ti iskoči sa slikom naših savjetnika i u biti samo upišeš svoj broj, nazovu te, vidiš kolegu, vidite što vam zanima neki od uređaja, možemo uspoređivati, ako vas najviše zanimaju slike, možete slikati ono sa 2 uređaja. Ali oni ne vide tebe. To je ono najbitnije, tako. Dobro, zapravo jako volim te poslovnice u koje ideš, a zapravo ne ideš, a riješiš sve, tako da to je cool. Ali mislim da sad svi čekaju, baš smo se raspričali, mislim da svi čekaju zapravo kako mogu osvojiti Samsung Galaxy Tab A8, pa moram reći da na vašu žalost ne možete, jer Marin si odlučio uzeti to. Ja sam ga sakrio tu, nema ga više. Danas ćemo malo drugačiji natječaj imati, zapravo tražimo najkreativnijeg među vama. Nema točnih odgovora, nema pitanja, nego najkreativniji komentar je zapravo onaj koji napiše na koji će način sve koristiti uređaj, je li tako? Tako je, da, znači ono da je duhovito, inovativno. Što smatraš najkreativnijim? Pitaj doma svoje ukućane, jel ti ovo dovoljno kreativno? Tako da, imaš fore, ne moraš sad to odmah. Do kada ono? Do ponedjeljka. Do ponedjeljka. Znači, u ponoć. Do ponedjeljka u ponoć ostavit ćeš na Facebooku od A1 stranice svoj komentar i na taj post isti ćemo ti onda javiti, ćemo objaviti dobitnika. Tako. Kad pregledamo sve komentare, naći ćemo najkreativnijeg među vama. Tako je. Sad ti to sve ponovi, ja sam to tako iz glave. Znači, ovaj put za razliku od proteklih streamova koje smo imali, nećete morat najbrže odgovarati, paziti da je sve to po točnim redoslijedom i da ste najbrži. Uzmite si vremena, dajte si mašti na volju, budite kreativni, budite duhoviti, budite inovativni i jednostavno recite nam zašto baš vi smatrate da zaslužujete. Ajmo to tako nazvati, ovaj uređaj. Da, mora se potruditi za njega. Tako je, upravo to. Kako bi ga ti osvojio? Ja sam ga već osvojio, vidim da sam ga sakrio. Možete ga nacrtati na kartonu, možete glumiti da ga imate, možete sve jedno. Znači, stavite lijepo komentar na stranicu A1 i na ispod ovog posta od ovog videa ćemo objaviti ime dobitnika. I to je to. Ponedjeljak, ponoć, sve. 25.4. Evo da je zapamtite s brojkama. Dajte si stvarno mašti na volju i jedva čekamo. Jesmo sve rekli bitno. Osim da je genijalan. Meni ti je ponesalo papira, tako da... Aha, to onda znači kraj. Dobro, nadam se da smo bili ok, podnošljivi i čestitam unaprijed kogod će osvojiti ovo divno malo čudo, jer stvarno je super korisno imati to doma. Kad se svađate oko televizije, ko će šta gledati, ti lijepo to u sobu i... Doviđenja. Idem ja, imam svoj plan i program. Čujemo se sljedeći put, bit će ovoga još, jel? Bit će ovoga još, sigurno. Marine, bio si super, drago mi je surađivati. Hvala ti na suradnji, vidimo se svakako. Doviđenja. Bog.